Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come on here too much G8, too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. For me, my obibia, aqua the Batuma GH, I am munia about Mosum for Mercy cow, and I'm doing someone to train ever or mine ever be some. Now saying thing with dear Nyoma and Quay, Padrona 2020, dear, the year of your kind of say tragedies, just a bit breach, trauma, say a year coronavirus, and same people, mom said, da coronavirus, nona, just say ebe kumkum Ghana for the bit. Enti sa krakrakra enye accident na chese you be onu an wo puneji ana onu an wo kunu chese nsem bonene awewusem nko na ATC na yeti kunkon wasa na sa be pie mu say your former president Jerry John Rawlings onu so efri mu na special prosecutor so ebe onu an resign na chese Ghana had ye bebre ra wo mo chese ye hunia from right from left say and then aboni tutu o my Ghana ikrasa na ye kase yin so na chese ensi wire chese nia ye free say ama ye ra wo kra ye bobo mu ni ntwemu no ye former northern regional minister so ye kase yin so no so atwa nananom ewo ensiedo na minister we na wono Kufuor Mmerɛ no na sa minister we ekra post or a minister for the northern region nanso onua from 2000 to 2002 and akoba say or resign because of yendi chieftaincy conflict bia esi na papa Mmerɛ so Ejekum Kufuor Emirates na ye papa yi a wafiri mu obo adwuma nkasa kopemta mo resign na any post ni mo no wodi 2 good years ansa na wo resign na nu echi no enanam his excellency Nana Akufo-Addo mmiri so ye papa ni unity efri say ye president a wote so no be man post na post no onu the board chairman for Iron and Steel Development Corporation na odi sa dwumedie na sa dwumedie ni mu na ye kase watu ananam ewansie do na report kire say papa before a wo be free mo no ekoba say yare kakra bia na mo hwe ni mu say anka oduma kuma ebe no ebe hu ni mobo ama kire say wa recover every ni yare ni na enum na fofie anto ata na akoye say so wo krade nso a obi anto menje na ama na ye papa yi we free mu na utie mu nso ekwa ekira na ensemu ekoso ne say 2016 election ekoso no ye papa yo born wo modern pa na wo jire mu ansa ye be ma ne dibia na wo jina ansa na wo di free mu no na even as at now ye name say election year chere say campaign a wo run na ekoso na omo aspire for presidency omo ni na bo omo modern try convince Kufuor with omujum edi a wo modi nteni ebe ya omo beto abai no so na wodi mu akotene papa chese ye papa no na ne ho ye di wo mu na chese akoba se enwire kakra yi mu ye enti ye ba ese ne ho emfa na wodi efri mu na ye minister yi ni din the immoral Adani Nidin the immoral Adani na wodi efri atiasefo asa na tiefo wo hwe ne ekoya na atmu se Ghana arewo sempa na ACC na ekoba se ye mpanifo we ni na ebe free mu a na kire se ye mbebru na atimemufo no da chibi so mu hia pani bi adwe nkire ana so mu hia leadership mu ni mudi a ye wan no mo kwa akobisa no nsimbi si a ye se etu a wonyonko a na etu edia aya na ewo fa no nte ye se enye ye ntini ye hye na nte ya ne sa ba ni nemu no se wo so bi abodwe hia na nso wasensu de si wudia ho nya mepa che ni na ne se nkwa
ewo we wo nkwa na wo de aye ade papa na wo so bi efiri mu so na de tu wo fo na wo tutu anamo ye wo hwe na se ade bi anamo bi wo wa wo kotu no eyobo ne nkwa dia na wa twe wo ho ade efiri mu efiri se ye nyina ye pe ye ho ye na ye koso etu ye ho jeje mu ye keles na se bone tutu ye se ebedu bebi kra na Ghana chese ye ni da chisa efiri se bebi e ni mudie bebre ye be consult experience people na ye ni afutuo de tu anamo na be kwa akoba se ye mpedifo ni na tu ananano mo enso edunti ye ni obia busa na dwen kire emfa ebi anamo bia ye tu na afenso ye nso ye nkwa no ya nhwe ni ya ye nkwa ebe ye shoge dwumedi a ene botaye onyame de popi bia se won fa betu na anamo no se wentutu ni yi a sa botaye no entumi embemu enam ye kalesi bia ye beye na ebia ama ya kwa wie mu se ye nkwa etu betwa ewo mra ense se anka yetumi etu anananom ewo ense do na ni de mu nso no na kire se timamufuo no nso ye bompa ya ma ye mpanifo a womo no hwe wo man so ye president the ministers omo madibi pen ene womo a wogusu ti akonya ne so aya ni aka mo mpaibom se ne be ya onyame be kura wo no matu ne duma pa so mu di se ne be ya obi mfa ni pa bonesem ene ebia ne pa we bia wo pe emfa ye anyoma bi ma ye nhwere wo mo etie ne tie bia nia apie mu nia eya arewo sem na ye bompa ese bie mu ensa ensi na etiefo sei na akono wadwenkyere ensen adwenkyere bia wo no we de wadwenkyere ato ye comment section wo di amanye na won subscribe ye nso a bo modern na subscribe se na be ya too much of the kase dan de jumede bia betumu so sa ebetumi akabi enso ye mu nia ba Mosum for Mexico, and I'm thinking it's a way ever so. When I before, made the man no ever see old Jumecoa, one more so ya see Mama Juliet Ventures, and no dear basel about kitchen and effect. Now, our sons will be BNT, won't your kitchen there, but my dear Mama Juliet Venture. Now, one or best supply with all your kitchen equipment. I feel loan master, one also malone within 24 hours, and the answer what Ghana. Now, your government worker. Anytime I will be friendly, be a loan master will be at your service. Now, be provided with sika over to me there urgent project. Now, interesting so there, swati kra, munya ba mesika, and I'm thinking it's a money, the bremo, aha, and I'm doing this gasne, the best issue I'm a clam. Fit and yes, anything, and your friends say mechanic. Zana prophet kumichacha, my sister me YouTube, no, baby, I should be a change here floor, and I'm about too much GH. Shit! Na prophet kumichacha, me so me share.